kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubuat akong tatang. Ay nawaw, nasapa kalaunay magtisi anak ko. Alas 2 ka no, matimiteng iti pagadalan. Na, agsaludsod kayo pa'y mangamin at tatang. Isumat na ibaga ti kalugaran tayo kanyak. Sa anak ka makimiting itatatang. No saan ka makimiting? Sa dino nga ron ti papanam. Basta, adda na patag apapanak tatang. Makimiting ka mat, oras agpaminsan laang. Iti kasta, kat amom ti mapaspasamak iti anak mo, iti pagadalan. No kaya't yu, di da kayon ti makimiting? Tasak pa'y laang ti ibaon na. Sa dino ti papanamaya. Adda na patag alakad mi iti kumare. Ay, kita masama ka no, daman ti kalukuan nga ramidan niya. Narigat ti maipabarangay ko naktumag. Ay, baso man tatang, ikanak iti baso. Ay, no, api akas na ti ito naman nagawin. Ay, napanugak lang tatang. Kaslan dati mang kamkamat ka. Ay, ato si baso. Mga lakamot iti danong dita. Asidaglaang ba't ka? Ay, agyaman nak tatang. No, sa di naman ngamin tinagapam Di mo pa yun maramit ti responsibilidad mo, itanak mo. Busy ak nga rood tatang. Di bali ata mapanak to iti pagadalan no makawayaak. Naira na laang ngamin ama kumikum kami iti kumarek. Kanya ti pa ka kumikuman nyo, aya. Basta adda tatang. Di yun sa ludsudan no anya. Basta pagbiyagan. Lila apaw, saan ka kadipa analpas itar aramidam? Saan pa'y apong? Sa dino tinagapuan ni nanang? Apay akasla adamang kamkamat kan kwa na itay? Diyak man amo kinanang mo apaw. Saan nyo asinaludsod, apong? Sinaludsod ko. Ngam di na mo ti ibagan sa dino tinagapuan na. Ay nawaw, amangan kit dino. Agam di mon panunutan ti may papaniti day tabarang. Mangantay kit di pa'y. Nakaidasara ko niti kanan tayo. Umuna kayon, apong. Umay kakit day, tagigiddan tayo amangan. Naimbaga bigat yaw, kapitana. Kastamat kang kamanong. Adda ka din ni Tessie? Nakaturog pa ila ang kapitana. Adda ka di masapul yung kuana. Kaya't kukuma ang makasarita, manong. Napatagti ibagak kang kwa na. Adda ka di tibasol na kapitana. Tinakawan da ka nun ni Nana Isang. Anya! Saan ang nakita ni Nana Isang? Ngam nakita dagiti kaaruba na. Duwada iti kumari na. Ay, una yun na dya tao. Kati kayat ni Nana Isang, isublida dagiti tinakaw da alako na. Agsasango kami to iti barangay hall. Agtugaw kayo pa kapitana. Riing klabit ni Tisay tada kayo tagsarita. Ang mga kitin o dada sa maisawang ko. Agyaman aklaunay, manong. Mangibabain ka, Tisay. Inaramid ko lang ang dayjay tapno addalamutan tayo tatang. Amuyumot nga grigrigat tayo. Nawaw. Saan arason day tatap nagtakaw ka? Isula ang ti amok apamuspusan tatang. Pangasip agbalbaliw kan. Dumakdakkelan nililang anak mo. Saan atakaw ti solusyon ti kinarigat ti biyag tayo? Ni tatang mo. Gagat ti kasapulan. Agtrabaho ka. Makitagad ka tanapigsa ka pa ibat. Pangasiyo tadiyo kumadakdakamatun ti may papan iti da ito abanag kanlela tatang. Nawaw. Orasan ko nga ibagano idanon ti sa bali at tao kan kuana. Awan maramidan ta.
Sana tong palbiyag kat mailimot mo dahi tang aramid mo. Ay, jakam mo. Teka sasaya atang aramidam kat agbalbaliw ka. Di mo alaan, ti saan mo ako ba? Agsakdo kan to numalpas tar aramidam, Lela. Sa dino ti papanan nyo, nanang. Rumwar kay samat manan. Taag diskitarak iti lamutin tayo. Ijay mat. Iti ayan ni Antim ako, Marik, Amangan mat. Ayawan pagdanaga man ako. Tagila ko kami laang mat iti palaspas. Anya ti ila ko yun, nanang. Adda iti ayan ti kumarik, Mala, agrubwat akon. Si kamot ti makamu dito balay, Ni apong ngay nga ta. Anya nga oras ti panagawid na. Day tatidyak mo. No sumangpet kat sa ludsuden na no sa dino tinapanak. Ibagam nga agilako kami iti palaspas iti kumarek. Wan, nanang. Di mo liplipatan, Tamangan no sa bali manen ti panunutan day jay no awanak amadanunan na dito'y balay. Awas naman to'y natang lila apok. Nangalaan nyo kadagito'y anatang apong. Iti ayan ni apong musita. Mula na dagitoy. Wag. Ado ti mula na iti arubayan da. So adim mawatak matan Usto atap no adda ti igisa tayo. Kastamot lang tinapanunot ko. Agora ka. Awan manan ti chinilas ni nanang mo dito. Rimwar ka di manan. Iti ayan ti kumari na tinagturungan na apong. Ay nawaw. Apay ka numanan ni Jai. Agila ko da kanumat iti palaspas apong. Ay sos. Sakmanan ti madanagan. Uray siyak nga rod apong. Amangan kunak no adamanan ti takawan da dita. No kasta. Amok ti may papan iti aramid ni nanang apong. Kanayon daktupay nga asaran dagiti kaadalak. Agtatakaw kano ti inak. Anya. Dagiti awanan bain ngagtatakaw. Ay, abay ka ni mama. Ay nawaw, di mo ayan nakita ti mulak iti sangwanan ti balay. Saan mama? Anya ka di ayatin na pasamak. Danda ni maibusan ti bulong na. Kasano na pasamak da ita? Tinakaw lakit di dagiti agilaklako iti palaspas. Napintas ngamin kat ti bulong dayjay amulak. At damat ti CCTV tayo mama. I-review yo Kasta talaga ti aramidak. Masapol amamuak no asino dagiti awanan bain anang perde iti mulak. Anya itaramidan nyo, numaduktalan nyo na sino tagtatakaw mama. Makangagda kanya ko nagtumat. Inaywana ka na imbagday ti amulak. Kan nagrigat ti mang padakkel iti kas ti amulak. Sa ita, takawon dalaang akasta. Kita man no am-amom dagito'y atat tao, Miguel. Nan, kita man mama. Adday tani, dagita adwa tinang takaw iti mulak. Ay no, saan kumat nga amu da kita mama? Panagkunam, kalugaran tayo nga tawon no saan. Kaslasaan mo't mama. Amangan ko no taga-kabangibang a barangay da kita. No kasta nga rod, i-post ko iti Facebook. Anya? Wana, tapno maamuak no asino dagita awanan bain. Tipay lang matmulak ti targetan da. Kita inyo mama, tamangan no mabaliktad kayo. Amangan no da kayo ti madaksan. Santo ama pasamak da ita anak ko. Apay ko maamadaksana, kat siya ti biktima. Nakita mat siguro ti impos ni Victoria at taga-kabangibang a barangay, Tese. Wan kapitana. Anya ti maibagam iti dayja a video. Edited lang dayjay kapitana. Ay nawaw, kasanumat a naibagam nga edited dayjay. Kat naala ti CCTV dayjay. Ay, kuha kapitana. Talaga nga awan manaknakam yu iti kumarim anya. Gapo iti kinarigat ti biyang kapitana. Pangaasiyo, tadiyo pagbalinan arason ti kinarigat ti biyag tapno agaramid kayo iti dakos. Nagado ang mabalin nyo a pagtrabahuan dita. Dayta payla ang matagtakaw tinapanunot yo. Nangipanan nyo kadagiti bulong at tinakaw yo. Kuha kapitana. Inla kumi iti kumarik. Hay na, mangibabain kayo. Urayin yun sa maibalod kayo, sakbay nga agnakam kayo. Nakasarita yu kadiday ta Victoria kapitana. Wan, kat no umay dito'y lugar tayo, da kayo ti makaamu asumango kang kwana. Da kayo ti agpalawag.
Apay matakas di, madam. Apay nga impusyo mo ti rupa mi. Hindilit ko ti post ko, hindi ada nag-message sa kalugaran nyo. Unang nagado ti mangipopost iti day di a video. In-download dalakit di ti impusyo a rupa mi. Na, kaslabasol ko pa ita. Adda anak mi, madam. Anyan tulaangan nga iti mariknada. Ang mga numaibaba inda iti kasdi nga inaramid yo. Umuna iti amin, siyak ti biktima ditoy. May kadwa, impose ko day je a video. Gaputa saan kayo nga amam mo. Amuyo ka di nga inay-aywanak day je amulak ka. Ay, kwa madam. Saan na siyak ti pabasulin nyo no may babain kayo man. Da kayo matlaang iti gayam mo tinangibabain iti bagbagiyo. Kat no di kay makisarita na sayat kanyak. Da kayo ti demanda. Ay saan ko mamatakas ta, madam? No kasta nga rod, aklunan nyo ti bidot yo. Di yu irason ti kinarigat ti biyag. Nakababain ti agilakoy ti palaspas ang naggapoy ti takaw. Ay nawaw, api alasapa ka nagawid apok. Katkatawaan dakdag iti kaadalak, apong. Apay ka naw. Agtatakaw ka no ti inak, apong. Nabuya dati nag-viral a video da nanang kanti kumari nang agtaktakaw iti mula. Day tante bagbagak. Nakababain, apong. No apay mat ngamin aday ta agtaktakaw ti amo ni nanang nga aramidon. Bayam, kasaritak tumanin ni nanang mo apok. Di na panunutan ang may ramraman tayo iti kasdi nga aramid na. Mabulbuli ak ije pagadalan gapukin kwa na, apong. Mala, di ka madanagan apok. Tabagbagak manentinam. Kumusta tilakad yo, mama? Nasayat mo, tanak ko. Nakasarita yo ka di dagiti agtatakaw, mama? Wan, nakasarita kita. Naggidaw da ka di iti pamakawan ka da kayo, no? Idi da mo nalastog da ng agsasaw. Naibabain da ka no iti naramid ko. Ta-impose ko ti rupa da adwa. Anya? Hanggang siyempre, saan na ka nagpaabak? Anya nga iti imbagayo, mama? Imbaga kami na kayat ko nga ibaga kadakwada. Agraman sakit tinakam ko. No saan ang nagpakumbaba da gitay. Kan saan da nga inaklon ti bindot da. Talaga sampala kita. Kaase dagiti anak da. No kasta, adda anak dagiti ay, mama? Adda ka nung arod. Ngam nuapay ang nagturod da ngagtakaw. Agturpos kagaya man anak ko. Unmat ngamin. Anya kanungay ti isuot dagiti escort yo. Saan kayon agumatang itibado yung nanang? Ay nawaw, apay kumaasaan kat iskurtan ka nga rod. Siyak ti mangimartyakan ka. Asino tinang ibaga kada kayo? Awan matkit de. Ngam siyak ti inaman ako. Diyak kayat ada kayo ti escort ko, nanang. Anya? Ni apong ti kayat ko ang mangimarcha kanyak. Ang mga numakita da kayo dagiti kaadalak ijay. Kat karkaro akatawaan dak. Ay, kuha anak ko. No anya ti imbagak, iso ti masurot, nanang. Saan dak manen nga ibabain iti espesyal nga aldaw ko. Anya ti masapul mo, tese. Kapitana, mabalin ka di nga idimandak ti bakit anang i-post kanya? Ni Victoria ka de? Wan, kapitana. Ay nawaw, apay ko mga idimandam. Tabasol na no apay nga ibain nak ti mismo nga anak ko. Anya? Saan akayat ni Lela asyak ti mangimartyakan kwa na iti umadanin a graduation na. Tamangan ka no katawaan dagiti kaadalan na. Hay, dagiti tuma ngamin abakot. Saan ang mabalinti kasta aka panunutam? Awan ti makagapo tapno idimandam ni Victoria. Anya? Oray agpa-attorney ka, sigurado ang maabak kamatlaang. Awan tinadagsen ang makagapo tapno idimandam di tao. Panunutam kumaasika ti ayan ti parikot. No saan ka nagtakaw, saan nakakumamot nga ibain ti anak mo. Anya? Kitaam nga umuna ti ugalim, sakbay nga agpabasol ka. Dahito ti isuot yu sapatos, apong. Dayto yan apok. Mas bagay yu dayto Si kakid di mo. Magtungaro din tayo suot ko. Agawaan nyo, tapno saan tayo amala daw, apong. Agrubat tayo ka din? Naa,
Kita aman no okay lang ang tikas to'y akawis ko, anak ko. Asino tinangibaga kada kayo mabalin nyo ti umatindar iti panagturpos ko? Kaya't ko ti agbuya, anak ko. Saanan? Agbati kay laangan dito'y balay. Nakababain mat numapan kayo pay laang itchay. Saan ko mamatakas? Tumakder kayo matan dita, taagrubat tayon apong. Indilityo ka di timpos yung arupa datesi, mama? Nabayag matan nga indilit ko. Kita nga ti Facebook account ko, Kunaklakit din ho dapat isabali a Facebook yung mama. Apaya na sa lutsod mo. Wala, tadulat tama ti mga ipupos iti dayja a video. Tinakaw nga ro dagiti content creator kuno. Dahil tama ti jacket kadagita a self-proclaimed content creators. Masapol nga ipusda ka numot amin. Wala, takayat da matapagkwartaan. No kas diyang ag-content da, di kumamot pagsayaatan Basta siya, indilit kon tinag-viral a post ko. Nukasta, napan kagaya may pagadalan. Wala, ngam nagawid ak matla adagos. Tadyak kayat makita nak ti anak ko, tatang. Si Kanto, mangamin. Bidot ko dayjay, tatang. Ibain na kan ti anak mo, kapoy sa aramid mo. Iso ano adda ti maibagakan ka, dumgag ka ngamin anak ko. Isardang mo tagtaktakaw. Wan, tatang. Laglagi pa mamayraman kadagiti aramidam ti anak mo. Ano samlaang ti makipurdiya? Wan, tatang. Kasta ti aramido. Nasaya at mo, no nakamiris ka. Ipanagnak mo apudno ti panagbalbaliw mo. Tabarang may ayo tirik na ti anak mo. Kat agsublinto ti sigod a panagtalik na kin ka nga inana. Wan, tatang. Kanayon mo alaglagi pa, anak ko. Nga awan tinasaya at apagbanagan ti tao nga agtatakaw. Ay, nawaw! Kas ina, agbalin ka apagwadan iti anak mo ken iti sabali a tao. Agaramid ka iti nasayaat. Liklikam dagiti aramid a mabalin a mangitunda iti pakaybabainan ti mismo a pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Fiestada dita kabangibang a barangay ita Alawas, friend. Kat, anya ko maita Agnes, my friend. Ay, nawaw! Anya kumapay ngay, mapantamot agbuya At the program da ya. Ada ka no, iso ang mapantalat ta. Awan samot pagturugan ta ijay. Saan aparikot day ta? Taadamat lugan kong aramaten ta. Mabalin nga agawid ta no mauma ta. Okay. Kano nga ruta mapanta? Ita kumangam malumatan, iso nga inton bigat laangan. O sige, mapanta. Mukastati ko lang. Tapno makapag-relax mo't lang ti utak. Ay wana, madimat no trabaho akan na ti ayan ti atensyon mo. Dagasin nakto nga ruti ijay balaywan. Urayan ka. Adda kayo matgayam dito, Cheryl. Wala na noling. Invited kami ngamin. Adda ti akamyo iti program ita? Wala na. Nilakay ko. Apay ka di. Ay na. Talaga nakalaslas tog dagito nga agasawa. Anya ti ko na yun, Nana? Ay, ti ko na. Nasaya at mood no adda akamyo.
Tapno maipalastog yung mula ang tinegosyo yo. Anya? Ay, iti kayat ko asawan. Tapno maamuan dagiti tattao ti may papan iti negosyo yo nga impatak deriyaw. Mala, panawan ka pa'y. Mapanak iti ayang tigayong ka. Good luck kada kayong agasawa. Ay, talaga mo't dahito'y abakit ah. Iti kasdi atono ti panakisarita na kanya. Kat madlaw nga umapal manan. Ang saan ko latan nga kaskaso. Imayak dito'y tapno makifiesta. Saan atapno makiapa iti uray asino man. Kita ti babae ang naka-jacket iti yellow dyan nilakay. Apay ka di ba kay? Sa bali ti panagkita na kadatang. Ayun. Apay tayo dyan. Ang mga madno adda basol mo ken kuana. Ay no, anya kumahamon nga. Saan kung tupay ng amuray dyan babae? Ang mga madno ex mo day jay. Unay kan bakit? Sana. Saan ko nga ex na dyan? Si kakit di mo. Ang angaw ko lang. Sige, panawan ka bit tagumatangak iti meriendaan ta. Mabisbisinak mo dun. Agawa ma. Wun, mabiit lang. Ay, di ka manin pumampanaw ha. Tamangan numarigatan nakmanin amang sapulkan ka. Umasitag mo ti babae kanya. Anya nga ta si bagana ya. Apay asabali ti panagkitang kanyak, ah? Ha? Siya ka dito ka sarsaritam. Sika nga rod, apay, anya ilaslastog mo aya? Ne, awan nila silastog ko manang. Di ka man agin dididita? Kunamlan asino kamot? Nagturod ka magtingag iskandalo dito, yung kat ado ti tao. Saan asyak ti kalkalabanam kunak tumat? Awan da kas nga aramidag kan ka manang. No adda kwartam, addamat kwartak. Apay, asino ka aya? Nalakalaan kin katag iskandalo nga awan makagapo ah. No siya, dak kayat ti basta agriyaw-riyaw gaputan negosyante ah. Makatawan lang ti negosyo, kat ang mga numairaman pa, no agsawa kiti dakas kontra kain ka. Daytat ikarkarit mo, tinigosyom. Anya? Negosyante ang nakatangtangsit. Saan asyak ti kalkalabanam? Tadi mo amo, no anya ti kabaalak nga arami din kang ka, kan iti negosyo nga itangtangsit mo. Anyat mapaspasamak dito eh. May sakamat? Ay na, Agnes, aya. Kasladi kag pampanunod. Amom anak ifesta talaang dito lugar da. Agis kantalo ka pa'y laang. Nakalaslastog dagiji etat tao. Awan matlakas nga narami dakan ka. Apay basta sumugod-sugod kalatan. Maasarak nga ron kadakwada. Ay nawaw, dakas tang aramid, friend. No adda kwartam, adamot kwarta kung kulang pa injay. Natangsit ka makisarsarita katakwada. Tapno amo da ati pagluglugaran da. Mabusurak launay kadakwada. Si kansamot tindi anti parikot, friend. Ay, di nak isuro si Carwell. Amok ter aramidag. Mabalinti makitugaw kan ka. Sige laang. Nanaluleng ko namlatan kanya. Anya ti masapul yu aya. Taga ano kay nga minang? Taga kabangibang abarangay kami laang. Nakita ka nagapa kayo kini Johnny itay. Wala, tama ka parurod ti ugali da. Husto lang ti naramid mo. Tapno saan adumakkel ti ulo da. Tapno mapadasan da mo ti mapabainan. Saan nagaputad da negosyo da dito'y lugar mi akit na nga tumuten ti panagkita da iti bagida. Ay wala, talaga alumabanak nana. Ay di ka kumagumurgura. No adda fiesta dito'y barangay may. Umay kayo lata. Agsasarita tayo kano ije barangay hall, Johnny Lakay. Amangan mo siyak manan ti rumor adakas dita. Saan mat siguro? Taga kabangibang a barangay tinakaapam. Ano apay mo't nga binakasadjay da dya tao. Ag-skandalo kit din. Un nga ron, at damat las-lastong na sika. Kung kumpurmi pa kit din ti sawsawang na. But nga nakpailaang mo. Iso nga agsasarita tayo ije barangay hall, tapno masulbar. Ay, saan? Aday di mandak bakit? Ikakday dya at tao iti pagnakman na. Ha? Iti mandak tinakaapak. Iti kastakit ada pagnakman na. Marmarwan day dya nga iskandalosa. Nakababain launay kadag iti tao. Amom ka dilakay. Nagaapa da itay. Ay, wow. Asino ti nag-aapa?
Ti may sa abisita kin ni Johnny a negosyante a kalugaran tayaw. Apay kanumat. Anya ti saan daan nagkikinaawatan aya? Diyak mo ano anya tinangrugyan na. Ang maadda siguro basol ni Johnny kunkwana. Iso akas taunay ti unget di babae. Nagado ti dakes nga insawsawang nalakay. Amangan, nadala ang di da nagkinaawatan. Gunggo namot ni Johnny Dayta ti ganabon na. Siya, negosyante kung kuna na ngamin mo't itay. Na, apay akas tamot ti panagsasaom bakit? Kunakman no di mo amunoan niya ti husto na pasama. Oray saan ko nga amaw no anya tinangrugyan ti apada. Amuklatan ang nakalaslastog da Johnny. Iso aday ta, makarkar mamutun. Saan mo't analastog ni Johnny? Apal mula kit di dayta, luleng, bakit? Naibaglaang ang tanasabat ka dito dalan, Cheryl. Apay ka di tata, anya ti maipay ko kada kayo. Adaman kayat ko amamuan. Udno ka di nga adda tinakaapa nila kay mo ini fiesta. Adda ngagpaiso tata, adda nakaapa na nga iskandalo sa abisita. Anya? Kumkumpurmi nga minti sa usawang di babae kan kuana. Nimadlakay ko, masapul nga aganad. Tano agsao iti dakes. Sigurado ang mairaman ti negosyo mi dito'y lugar tayo. Ang mga no iso ti mabaliktad. Siya, negosyante ak. Kung kuna na kanumot isin nakaapa na. Isot istorya ni bakit ko. Wan, naibaga na ti kasta. Taasino ka aya? Kuna di babae nga agis iskandalong. Kunak tumag. Saan manan anaawatan ni bakit ko tinapasamak. Ngam adda manan ijay ng agmarmarites. Ay nawaw. Amukon noan niya tinapasamak bakit? Napasama? Kamalimat istoryam kanya. Adda kurang na. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan. Teko na, kat nalastog ni Johnny. Ta ipanpanakil na nga iso kat may sa negosyante. Kahit Iso matlagayam akas de tinaibagana. Ta asino kaya? Kung nakano tinakaapa na. Sinong batan na laang matgayam ti imbaga di babae ang nakaapa na. na, apay nga isakit mo launay day dyan Ngo asino ti husto, iso ti makampiyan. Ngo asino ti nagbidot, iso ti mabagbagaan. Ay, kagurgurak launay day dyan Ti ibagam kit de, umapal ka. Tanasaya at tinagbanagan ti negosyo na dito lugar tayo. Ray pa'y adda negosyo na. Anya kumangay ti laban na itinakaapa na, kat madlaw abak ng dayjay. Ay, agtanang kaluleng. Ang mga nudag iti kamali nga istoryan pa iti pakaidimandaam. Naimbaglaangan taada dagiti kabarangayan ni Johnny agumurgura matlaang kenkwana. Amo, friend, masapol ngagpakumbaba ka. Tas ikati ayan tibidto. Anya? Agis iskandalo ka nga, wan mo't makagapo. Nakababain man tikas niyan. Kumkumpurmi pa yung ti sawang mo. Ay, no siyak, awan kabutang ko. Kasano no saan lang nga iti barangay ti pagsasaritaan nyo? Kasano no kaswanda ka, Ay, saan man asyak ti butbut ngam si Carwell? Talaga natangsit ka, friend. Sika kumatag pa kumpaba. Iti anya aga pumat nga agpakumbabaak ngay. Diyak amukin ka. Narigat ka kasar-sarita. Anyan ti kasto yung mapaspasamak. Awan mo't amo kang basol ko Adda talaga kasi a klase ti tao lakay. Naimbag kumamot ka dagiti kalugaran tayo. No saan da akarkarwan. Ayun, ni Nana Luling. May sakanumot asumanaong. Dahil nga ron. Naimbag kumanupod no ken kumpleto ti marmarites na. Saan mo't nga rod tadakurang ti istoryana. Ay, bakbakita na kasi ti ugali na. Saan lang nga itati aldaw lakay? Addan to aldaw dagita atat taong. Namukla nga kasto iti mapasamak. Sa anak latakuman anak fiesta. Awan basol mo lakay. No adaman rumbang ama pabasol, dayjay nga iskandalosa, takumkumpurmi ti ibagbagana. Ano dyan nadamak ko? Kaswanda ka kanumot tan Agnes. Apay kanumat? Gapoy tinaramid mo Nalipatam ka din? Ikasuraklat ta ano kayat da? Anya ko maita kanyak? Saan ka mabutang? Anya ko matipagbut ngak ngay? No adda ti kwartada, adda mat kwartak, kabaalak mat ti mangala iti abogado.
Kay na, nakababain ka, friend. Agtal na ka man dita, bakla. Siya kumutan di matantanagan para ken ka. Nakaturturd ka kasi ka lang aruden ti nakabasol. Ay na, wow! Kinaswanda mo't gaya mo day nga Agnes. Awan lat amok dita. Sigurado ang maabak damot laeng. Ay nawa, hape akasta. Kanunungan mo tanti kang maling aramid. Bakit? Saan mo? Ibagbagak laeng tipod na. Iti kasta reaksyon mo. Kat amok latan apakaragsakam launay ti pan nakairuruman ni Johnny akalugaran tayo. No apay ngamin nga ikaso da pay laeng da dya babae ah. Kat awan mo't nadangran. Awan tinasugatan. Ay, dalakalaang kin katag sa uti kasta. Ngamin, saan ba't asikat na ibabayin? Saan asikat na trauma? Saan asikat indadanas da dya nga iskandalosa asupsoportaram? Na Agandad ka, tama nga no di mo mapupuutan kat adamag gaya man ti kasom. Husto lang, tinaramid ni Johnny. Tapuag nakam, nagiti ka kasta klase ti tao. Ay, madanagan aklauna yun, friend. Ay nawa, anya ti pagdanagan, Agnes. Kasla maabak ak gayam iti kaso. Anya? Kasano pa yan, dayta? Ang mga numaabak ak at agmultaak. Ang mga numaibos ti kwartak. Ang mga no may balod ka pa ikidi. Tulungan na kumaabak la. Kunak man no natured ka. Natured ka nagsasaw di ka. Nalaing ka makiapa. Ita nga idemandada ka. Agbutang ka. Ay nawaw ka, friend! Amuyo, nanaloleng, saan anasaya at asumanao kayo? ha? Amok anakita yu tinapasamak iti dayjeng aldaw. Ay kwa. Ket amok nga amuyo na anya ti pudno nga istorya. Ngam apay akas jay mo nana. Ti anya. No agistorya kayo kadagiti kalugaran tayo. Ket adda ti kurang na. No adda saan nyo anaawatan, ibagayo to ipalawag ko kada kayo tani. Siyak motten ti madaksan iti istorya yung adu ti kurang na. Ay kwa. Ay napasensyakan. Sabalin sang agpayso tinagawata. No kasta nga rod nana, agsardeng kayo. Di yun na yun ang ti sakit tinakam ko. Di kayo mo't agbaling nga iskandalosa, no di yun kayat ti masampelan. Anya. Day tangabeng, sismosa kamot amay sa. Ay agtal na ka man si Kapiting. Nakangag kalakag nga rod adi na oras. Ay nawaw. Di ka agtal na Saktikal kalabanaw. Oras si kakit madanagan kamutan. Anya kumangay ti pagdanaga. O na, saan mo di Johnny tan aramidam. Amo na nga isokit imarmaritis mo kadagiti kalugaran tayo. Alawo nun. Agsardeng ka. Di ka nga min agbali naman nakibiyang abakbakitan. Di ka agpakalaing. No di mo amo, no di mo maawatan tinapasamak. Naawatam, bakat. Ada ka man. Anyat umay mo ibaga. Imayak ta personal nga agkidawak iti pamakawan keng ka. Amok anadag ti basol ko keng ka. Ket, Sapay la kumaata mapakawan nak. Kinapudno na, kasta unay nga minti stress ko iti dayjay nga aldaw. Iso akum kumpurmi matanti na isawsawang ko keng ka. amom ka di ti epekto ti kasdi nga naramid mo. Amok dayta, saan ko nga ilibak? Basol ko ti amin. Siyak ti ayan ti biddot. Kat sapay la kumaata mapakawan nak. Pasensya ka. Ngam ituloy ko no anyaman tinarugyak. Anya? Saan nga iti amin agundaway, ket masulbar ti pasensya ti may sapari ko. No daduma, masapul amadusa dagiti rumbeng amadusa. Iti kasta, ket agnakam da, kentap no adda pagadalan ti sabali a tao. Nawatam. Madusa dagiti rumbeng amadusa. Kunanakit din kanyak, friend. Panag ko na, kadakkel ti epekto tinsawang mo kan kuana iti dayjang aldaw, iso akasta. Iso nga rod nga agpaspasensya ak. Urag pasensya ka, nasakitanin ti riknana. Kalma isa, italaang agpasensya ka. Una yun aya. Noan niya ti desisyon na, awanin maramidan tayo, my friend. Sangun ti bunga ti kinaiskandalosam. Laglagi pa, asaan nga amin abiddot, ket sorry, ti agas na. Ay, nawaw!
Liklikam dagiti balikas ang mabalin amang ted iti riribuk ken panakadadael. Anadam ti panakisaritam. Iti kasta awan ti rumso a parikot iti nagbabaetan yu. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.